Namar ka jingwan poi jong ki kampen roy lang ba ka jing tresitom jong MLA ka nong po constituency uba Emerald Bonds im ki pai ba ka shnong ki bahap se ki thain kaput jong ka jala ki badan se ka thain marman ki ba kentup mi ka shnong marman ka shnong donral bat ka shnong kulia ki lapan pau ya ka jing sokumen ka bakrau halor ka jing yo pediang jong ki ya ki ne ki skim penroy kaput la ne kola jutip kum ka interstate border area development program namar baro si kata om jiyo koj Henry Mentah jeng long MLA jong ba Emerald Bonds im lala ban yo pediang ya kini kiskim penroy kapun. Ya ki work order jong kiti kam penroy kapun u MLA haksin ai work order ka baar ul Aisyah ka Sacred Heart Secondary School Marmain jak work order ka baar lak tengka Syakarai Marmain Secondary School Kulia ka baar lak tengka bat syaka KJS ELP and UP School Donral san lak tengka. Ha kini keju kesngi u MLA jong nong po ola lejuru bana ya ki wak odar syaki nyu teliki shnong ki bahap apo ka thain marngar ki ba kentup ya ki jing sna bat ki jing pentrei baper ki bah apo kene ka thain ha ka bah kene ka thain u MLA ola ai ki wak odar lang ba ki lat jing ram ka bala tip kum ka district mineral fund ya ka bala ai sanlak tengka syaka school Saint Alfred lailak tengka syaka shnong borgang lailak tengka syaka shnong Sari Khushi arlak tengka syaka shnong Lalumpam Silak sanpo hajar tengka nak bentar ke senong Borkat Sari, silak sanpo hajar tengka nak bentar ke senong Umtham, bat silak tengka nak bentar ke senong Madanhe. U MLA ulo ongru bagane ke jing simkia jung u ban nyai hi dalade ye kita wak ordar se kita senong, kalong ban pentikna bagi pajba jong kita senong, kintip balayo ye ke jing penmang jing rap, hapo ke senong jongki. Ban bekanam dan kono ke jing penbakala ye ki skim, ki balamun poi hapo ke senong. Duna ki balale ialah persang ban budin ban pentikna bagi skim kala ande lembaga SRWP skim ke umur ke MLA skim ke mikhat itu pois ki shnong kala ande lembaga border skim ki bade sampo ki area border ki dungi perkasam ki bade kum ka interstate border area development program kaba kanompo panusi kampat yo meno-meno border skim kene kesamo itrikam no mentah kene first time kaba nilayo di border scheme berpenting kenapa kita di border di demi kinyo ya ki infrastructure ki school building ki Anganudi center nanta kini ki footpath ki footbridge pat kota terter ngalayo di IT lagu no fast phase kan phase ngala berpenting mat mentah kesini ha kene ke strong ke dumi apa marngar area ru ni penting kenapa Pemdek dan MLA skim sejauh kita skim kita penmang terpal, nak kementar kena ketong. Kalau persang berbudin berpenting kena bagi jingerap kita per nila penwanra. Ia dalam keplan lah Muslim dan dari jadi penuit yang keklam yang COVID kat kendai. Agak senem ajar arpo akui kalau bentuk cibun yang jadi terekam di proposal di pengilam hak berkata saja. Dan dia kesukumen pan mendenski berwilayah Banuan, na kabenta ban penting kenapa kawai negi skim kiba 4 kami osno ne 4 judan kiba yo ngawan ai kenang negi skim kali lembaga dengan district mineral foundation kabala yitip kerten ke Perdana Menteri Khani Kshetra Kalian Yojana kaba 4 juyo ang ne meno ngawara kapang negi skim ke budin na kabenta ki school na kabenta ki toilet classroom dan dapat ki jaga penlangkum ki washing platform kita ki bagilah penmang lembaga dari skim ban harga dari fast phase ke pengelawan mana skim ban IT tidak nyu di work order dengan IT dari skim jadi first phase nampaklah penkobar baru di snong nomor sisin penmang jumlah terus ni kita nampak Saint Alfred School kita nampak dari auditorium ngobrol ni ban penbahan pendiang ni kan Nanta gidot ya ka dor bornong Borkat Sari, nanta ya Sari Khushi, nanta ya ka Madanhe, ya ka Lalumpam, bat ka Umtham. Kita di pengat ini ke face ke pemerintah. Kadang don ke Borgang, kadang don ke Puranggang, kadang don ke Nongang kapan ka Nalapara. Kini kisnawan di face di bahadir, kisi penmang di pengat dan penmang iya di face wise. Ini kisi ngerap, kisno kerma ketang semua penmang di kisno. Balas itu kan soal ini jadi face mask kan untuk cermat dan ya kan ini layo cermat
Di kadang dalam para tu ay sulap yo citer dengan nang tapuan yang popul mereka ni kan sawan gitu face wise ni ya gini which is naik lah naik baru dan dari one face wise ni yo pan IT ya kan eksir kan pala persiang pan bu di cingeran pan kan ni kan continue kan nang nak kapor pan kena begini gilan cingeran kinuan di senang di jumpi pan mana kesengir so pan maaf nabi ba ngel hapan khot kerki kan ngi ngelang namar ba ngi nang suyo ai gini ko korda di jangan arleski hapan pendep no nama ngi hapan khot si jaga ji sya ko amen le hasen al farat la jong salal pam la jong borkhat sari la jong sari kuci tang ba por kam sya su namar ba la kum no po ni tio banwan election commission gin penai tere election sisin bagi la notify ya election melaju penai korda melaju ni si bisa tentang dengan kuat pendek haswa jom kata kenapa begini beneficiary baru dunia man itu orang fast installment man udah terkam dan yang kenapa bikin long hukum di ongoing scheme bikin long kita ladakan berbenar dari election kata ketika kabagi kadau kabagi langkap si jakah ni buat musuh so panma mesti baru bala cukup kerki si jakah ni begini orang pendek ya kena IT ya kena dua orang di bala man kerbang nak mentajung ki dok song dan soalan IT ini ki wora ngandung sibun ko po amero ki nama apa sudah lagi jadi kam nanti lagi yang jumir ni hapan be sibun ki kam dan sir ko don ko kur po garan ko ngin hapan lek pada ski ini ki mau sisi Islam ya kriti lustur ko ba jude po garan marnga ko ki jumir ni tekum ki dok song di persang ni bantre ya ki mat ki hotel ai ko ru la de na dapat pentelun ya ki kam de rega soba kum UMLA ujumpi ki dan don sibur ki kam ki barang saten ki banga pat la ban le ten mar ta ni dan don kam ban yang jumpi ailan mangni ban ten pat ban jok yang sisin kamot ba ki dan yo la ban beten ya ki kam ni ha ban pertikana bagani ke skim de dia ya skim do bangawara ke skim ba ngalarut bentar ko sedang menirap di hapun pertikena di area hari thai margar gitu ni kadang dia berpedeng hari sedang di mana mencisni kadang dia apa IT kadang juga ke skim dia akan senang kamar rumah senang itu ni dan dapat dia school Saint Anthony sampo berdua itu kalau dia lembaga ini juga ke skim dia ada IT lagi mencisni pada seni kita ni kadang kita IT yang di.com Kirang sibun nas ngusano di nagabanta ki kam snong okay prepare berang ni nagabanta ki kam ni bede snong nade ki secretary nade ki sport club di balang prepare ki kenhun prepare bagi sokmen nang sia ke karat mangar ni kang yo penwan IT ya ka wo kota kabade nang nang jin penbahaya pungrai kabaran hang ti ko moutnen nang ko kelak kadang pungrai kila yo IT ya ka wo kota ya ka right marga ni ko we na utak ki but kiwi ki jiran kam kiba ila persyang berbudin hakini ki por pa hakini ki skiru ni ki scam bagi jin persyang ki demi nang ni sakmat penting kenal ba karoi pa kanwan haki benta ba fer kelak ni SAG kelak ni nong than jan kelak ni berjur kelak ni nong rep kelak ni businessman ba utak tak persyang berbudin ba kini singrap hotel kiwan hagi senong di tahu itu ni tu kalau orang ini ni kira don sibun di jinduna kiba 4 lak pan penbiang hadu mentah dan ready scam ba nak lihat itu dia buat ke island tengah bukan beten biang unong ni kemat jopi hagi ni sansnen ke penwan harga apply harga buka ngamar tin ban ong kira don sibun di kam ki bangila don pipeline plan naga benta ini ke area baru kowe bangin lah ban ai susu ki jingera naga benta jopi hidon sibun ki jinduna naga lian jonga masutu hagi jinga genti hagi ni san snem duna ki bade kende ke basung komen yang agak longma aga por ke klam jong covid kat kendai aga por ke baru kilom yim long sem ni jinjar na do por je haibor berit naga lian jonga o emale Idon ke komiti ke kepang ke dedicated komiti ke idon ke nongpo konstruksi COVID-19 komiti kalau itu berpoi ya ki jepang aman lagi snok aman lagi tinggi
ibu shong quarantine kemudian set selung ya lede ayi hang tu kepor ila bersama